Ok, u današnjoj epizodi ćemo se pozabaviti jednim posebnim programom koji se zove Photoshop. Njemu ćemo naučiti kako od ove fotografije da napravimo ovu. Ali prije toga par sekundi za sve ljubitelje kafe. Da li ste znali da je kafa zapravo voćka? Jer njene bobice rastu na granama drveta i one su klasifikovane kao voće zapravo. Što je mnogo nevjerovatno. Najskuplja šoljica kafe na svijetu košta preko $100. Ljudi moji, znate li šta je to? To je preko 10.000 dinara. Ili dinara. Kako ko kaže, mislim da je, sve jedno. Da bismo ispunili današnji zadatak, potrebni su nam par stvari, to su kafa, more, ajkula, Pitagorina teorema, sunce i Poseidon. Ali Srki, šta će nam Pitagorina teorema da bi radili u Photoshopu? Ok, hajde da počnemo. Dakle, uzet ćete vašu omiljenu šoljicu za kafu koju najviše volite i također alatku kojom najviše volite da maskirate stvari i maskirat ćete ovu šolju za kafu. Da. Tačkice do tačkice detaljno jer je to mnogo bitno. Vidjet ćete poslije zašto. Od toga prvo što radimo jeste dodajemo naš prvi talas. Talas koji morate da napravite da izgleda nekako najrealnije. Potom ćemo talas malo okrenuti levo, malo desno, malo povećati, malo smanjiti da bi našli pravu poziciju za njega. Nakon toga sledi četkanje. Koristit će vašu omiljenu četkicu uz smanjenje opacity, smanjenje vidljivosti i težine. Iščetkajte ovaj talas da izgleda što realnije. Nakon toga slobodno ćemo napraviti duplikat ovog lejera, pomeriti ga malo, smanjiti, opet se igrati sa veličinom. Opacity je tu ponovo četkanje, da to izgleda što bolje. Ok, ove ivice su dosta bitne da se isprave. Vreme je da dodamo našu drugu stvar, okean. Dakle, okean napravite veličinu pravu za njega i ponovo vratimo se na četkicu. Uz opacity, veličinu, težinu, hardness, igrat ćemo se i napraviti ivice oštre. Jer posle ćemo vratiti ovo na maksimum, tako da moramo da pokrijemo taj ostatak kafe što je ostao tuda. Još malo se poigrajte sa time, napravite što realnije da izgleda, jer vreme je da dodajemo druge stvari. Da li ste spremni za brod? Dodajte vaš brod po želji i koristeći četkicu, samo obrišite te donje delove i tačnije stopite ga sa našim morem koji imamo da bi izgledalo što realnije. Nakon našem broda dodat ćemo prvu ajkulu i nju također smanjiti malo da izgleda što realnije, stopiti je sa našom dobro poznatom četkicom da izgleda kao da iskače iz nje, dodati još jednu ajkulu jer zašto neko kaže da ajkule ne mogu da napadaju brod. Mislim, ja stvarno ne znam o čemu vi pričate i da li je to zapravo moguće. Ok, dosta o tim strašnim bićima. Dodajemo oblak, dupliramo taj layer da bismo napravili još jedan pored njega i koristimo onu dobro poznatu četkicu da obrišemo stranice i napravimo to mnogo realnije. Nakon toga dodat ćemo ptice, postaviti ih u položaj koji izgleda najbolje, smanjiti ih i nakon toga dodati malo hue i saturationa da bi povećali njihovu vidljivost. Dodati još malo ptice i ponoviti prethodni postupak je uvijek dobra stvar. I šta nam tu još fali? Među oblacima fali nam sunce, jer sunce je zdravo. Dajte sebi slobodu da se igrate malo sa tim, sa blend modom, opacity i napravite onako kako vi volite zapravo. Nakon svega toga vreme je za jedan color balance layer, gdje ponovo imate svu slobodu ovog sveta da se igrate sa highlightsima, shadowsima i midtonovima. I otvorite Camera Raw filter. Kao što možete da vidite, to će vam dati malo više slobode da se igrate sa clarityjem ili možda ekspozicijom, da stavite vinjetu ako želite ili ako ne, da povećate shadowse, da se jednostavno igrate sa svim bojama i da poradite na vašoj fotografiji da ona izgleda što bolje. Ovo jeste jedan od delova koje ja najviše volim, jer ovdje volim da se igram sa bojama. I da, ovo je finalna slika, ovo smo dobili našim trudom i radom. Ok, to bi bilo to. Čekaj bre, stani, gde žuriš čoveč? Pre nego što odeš, samo bih htio da ti se zahvalim na tvom odvojenom vremenu i da ti slobodno kažem da možeš da baciš taj like ili subscribe, da uključiš to zvonce koje će da zvoni kada ja objavim neki novi video jer da, ovim ćemo se baviti u neko buduće vreme. Uskoro nove manipulacije, nove fotografije i novo zezanje. Vidimo se, ćao!